What's something saying? Me watch 2015 I'm worried about baby friend Sandra Edu. Okay. Dodo na friend Mabna. Aofi Odobin. Esikuma Odobin Brakwa. Esikuma Odobin Brakwa. Onofi. Na TC appeal for the crew. Watch 2016 ana Mileno Ewoba. Na awole chino na watch me and no film. Oh, at the NCS. Watch NCS. No film. Na ye no to no abushani mendi ni enti after ye na me. Ade wan ye no ho ade. Me wedding. Wedded wife. Okay. Enti ye na chiri na abushafo enemy up and down sana. Me ade attention foul. Watch there be. Asa wo ya mo ho akonya. Me na eya ho kafra. Ah. Enti ye ni na me imagine said meja akwala no. Na sa ta akwala no was saying. That na akwala no 4 months. Se peche. Boychoane. Na abusan de akwala no kwesi nde abusan ye na adwen said ye ntwa so because abofa no sa. Na ntwe no ho manso nti bitwa so. Bosumi bia se na ejabe ya abofa bia nde ne sika ko na nyoma ko ye makwan so me kira de nti ye makwan bia me ko sha abofa no. Akwanya 3 years no. Me ko na mamne de abofa no mase. I feel my course. Or the abofa go to school. Wan kan kire me. Okay. Bibisa no wan ka hwe ma me twa so me so me pɛ manso. Enti ye makwan bia me gusu e ko sha abofa no de bibia ko. Akwanya 4 years na me ka che mase se me pɛ sha abofa no o makwan a obɛhra me. Wona abofa no ma me nkyenda. No wanya 4 years. 4 years. Inti message to me say ampa memra na mefa abofa no. Ebi skola am de naba. Me ko ya no de abofa na akoma ni nua ba ko kaso a. Anam kan say obi aka chem say mefa abofa no ko di holidays. E na wasa de abofa koma unia o kaso a. Inti me tutu na mo sa to aso ko kaso a. Be ko kaso a no ni nua na ka chem say on fa abofa no mame. Na teni nwane kan chen se on fa na mama and there is no correct enti mi twa so ana me bai enti mo ha na mass 7 letter or court or brema skuma ono oba no ho bo cho ane o send me letter I say mom letter enti mama call court ana court ka chem se asem no ntimi ndi bibia me wono na o se di asem no enti okosiki advice ewo Attorney General. Inti me twa be 3 months na de bia me frɛ e check out say den eko inti within 3 months no mass sans 7 letter o dun kwa circuit court so why den say me person be fa abofra na abofra no time I say me fa no na nya oba mia me ba o maame no ni baba bia na o me no or my wife na e baba oni baba oni baba bia nti o person fa kola bai wa we no e de sha nan but no enya patapa kasa enti ya call court no na court e ka say vacation bia bofa no emra me nchen but I say akram entra me nchen na vacation bia me fa no ko mase onana ho enti ya jitu mu enti akwa no betra me nchen nana no fa akiri anko ba fa kola no abra na minim they tell say akwa no ko school da akwa ko to school ana ne madam say open me number then na fa ba mo foforo nti de mass the number the madam no ti no mu communicate without my consent nti I from my kono ka tell da gram ma so ba family am say na grandma no school akọ o say so ba family madam na ka tell me nti me imagine say me fa akwa no ko me kwa no so madam kro no so ye madam fobinum we waduma nti me say me kwa ko say ampa nti me ko anapa be 7 me ko na massive fi odobia bedu dunkwa obefa ankesen ko obefa kwa na without my consent no echi no odwanto a dunkwa abakoma hene amombe pa ache o ma ebitwa bibia so nti na ba fa mo me nchen a few months ana mase esa eba se dabi
I was say abofra no eba ne nchen am say court aka se mabu ya aka asem na wi na debiem enti me da abofra no ko April vacation say onkodi holidays enti me de ne ko bibia kama na ebi school no on fa no ma me ma friend ya hyehye me ko hia no fosu asim fosu ma jaba fa na ba enti ade be chine ma ko me friend no amo yitum so da ba fa be hia me ti me ko ade chin me ko nya ma friends and phone off ti me ko tran fosu ma no bo be for na me say court ruling no na edaso no hyehye ya ye ma wo mo no ene that TV no so mo amohwen do nkwa no fe ana ohwe as high court ana me fe la na enko losi ma one so kasa yi na say o yesuru me re na aho ni obende tiema tissue na su kakra am go ton me ne mamla na next day no me sa ko odobin ko hwe de esi na sada no ma akoduru ono frɛ no wanya no me ko ya small game no ne team busa na friend ma abna am say ma abna ma we no say ma tukwan o de akora friend Chelsea o de tukwan na me say o mo kwan obi o ka say mi hia na meje akora o de tukwan say o so ko ni nwa wedding na so ani oba on kan chen say me ba hantu on fa no ma me ebe sin le ameka say ne phone off o tu fi odobin wo o de akora na tu ade net he minim baby ote na yema kwan na me ma me no mo wori photo me kwa hwe wo wase ni photo me kwa chwane abije mo fa nto so e ma me ni photo no yema kwan na se me kwa hwe me ba enti me ko kaso ho bibia me kwa me yere ho ade no ti me kwa na ninia ni senior sister of him ti na ne poster bo ho na obedi niya pen obedi 40 days on the 17th August year twem nti me wan say the 17th in the head kwa ma me baby nti 17th no me police call ya kwade ye hu no ba busafo no bi di aja so mo hu abofa no ho ba o say ya makwan nti me police so dia kwa na bakaso ho o de na bre hwan mini bibi o sisi akra asama court abuya enti me police ni abusafo hia ma abusafo no sa odi obi na obo kire me ana ni nua bi ni kase jama abusuani sister abusuani ankasa abije muji sa odi Ernestina abije muji odi no aya mo fantum na etie akra ne na nua eka ono mo jijire mpa se obehwe na e de abofa na ba enti yenko ana ye baaye enti me ho na o send that voice ne say wa contact maame no na maame say ne phone ayela elinti na me fe na emba no na me ne phone ayesa ma ba ho enti so timi frɛ me ale ko wetima jubi number e da frɛ me o say sa na maame ne eka na maame ne say minja ro fa ne ma no na o de jiji nani ma wasini ni me bo achwane o de akra ne jiji nani o de akra jiji nani na ro kra sa nya ne kwan ni eni ni pa ne kanenti ase nya djuma na obi awo ne ba na wo de wo gine by force di ni dwane de se wo ye kro no ena wo wi akola no because eye wo na anya wo ba se papa ye wudi a ne kwasem ne kwafo ade mami ya friend say ye fellow Joyce Atiemu do na friend Marcus ususu say fa hin no ne akra ne hye sise minim bebia o wankasa akra ne free unchen call ya unhunu be bo sumi say from April up to this date maintaining kan mentia fa nan kan da mame ya be wo ya obaba afiri mo ya wo ya obaba ba akope ene wa wo baba amaw enti wo get wase so pesa wo de akra ne hye wo ba no anam but ne papa na esa wo ne ye ba ako na by force wo de fa ne de mame akosu mama akosu mate be ma o US asem starting say bobo no o frame ka chem say onu mbetwe manso ade ate wono na wase be ma onim de wo keka wonim de wo keka ne wo betwe manso wo so ne betwe ko ma na ani one ne yiro ma no ne medan wo from ane na mami o so to ko so betumi awo time o yes o ba be fa abofra no without my consent no wo be kura no ma ya kran be president na jan ko ono ka chem say me pese ni kunu jana na nti won twa on twe ma me fa abofra no
IBJ audio ni dem maami a ye fra mama akosu dia to na eya so kwan a wonam so na nye opi onimu opi a probation na mususu ofri no Odobin wes kuma Odobin maami a ofresi kuma Odobin a woda SOMPA TV so dia woni wasene ye na nye ene wo buku no te US a wo so ni papa e betwe no ye de ye boa oni bie ye so be gira na chi no ne mo ache ko pempama ni sabe kan ba dia mo ye na nye adai wo papa e woni na wo eti wo fanatica ha Abraham Pambabo amomo wa haninti me patcho Grace Gift hello mama NST ma hey yeah no patcho what to say radio adumo mami me patcho abrantie bi timani mu wa say your friend no NS Lawson oso one o sister batna sebe mon kafra o sister ba na film Emma ne baba Chelsea akola no sister ne de akora na dwane efri epru besi sabre ye hunu ba bi akora no na de ama ye fro no bo odio bi a wo send map ra yi kire yen se wo si wonyai akola ne mama ame no na mama ne tete no se de otete ne yere ne ma no na akora na ye fefefe no ne pesi ebusa se adantina bibisa ye koso sabi se mama ne beje ne na kora se oni papa ika na ntiase ye adwuma na obi a wo ne ba na kora na asa ye di ni dwane de emu oya kakra me dofo den na woni mu fa ho mami mpachona enyi fa na me kasa ina kasa wo SOMPA Kumasi okay no pacho dia obi sabe no me voice in true mo me papa eniaba okay and no worry no na one or two weeks now our in pona ni ho ne ade na incident ni su see no so me kopie su ba miss one ojina ya o sponsor our na de ni na we film onu film no na we call a year in 1 week na say I didn't see a master difference e ho na we call case me kopie so ntina ma we dey pay kaka we training in a short 1 week na say na police ne brother no te ho no bae ni kru no because this wabanti minia ekunu nti omo bae na just 1 week nti no e wo say ye pebe pomotena na ibi sa omo kasa nti na se kasa ni na de sa dia wo kan na say this me se wa no be fa o de akwa na bra mi se wa e na wan fa na nko bium nti no o de almost say asam na court ema yebu say akwa no nkotena bra mi nchen no akwa ma wona nana ho me pacho ai ni nyina wo busu uku ti abruche so ba betwe we hu manso say pass me dofo say pa me pacho akra no wen me pacho o me se wa no nchen e wo kro be so me pacho mi nim she sister no we chia wonyanya ne ho no eye dan ya maame no wo ne number ye de ye mfo so ba ka kire maame ni say wo pani Peter treta won frudia ka kire mama course ni say o pani Peter treta won frudia no nkone o my god na mra wo ha o obi anche obi no obi awo na sini mu pa na sa wo baba akra film na pesa wo de akwala ne sha wo ba na nan eye kasa na bre ye nyantiase no watse ya woni bia mawo na munyina maka bom no matete akwala no na wo ji akwala ne didi dwane na wo so tena America se woni bebe betwe manso a manso be no wo fra America wa betwe ne sa no wo bra ko to akwa ya buya se papa e won hware ba baby mama course ni won ka chere se ya didi ne picture to TV so wa wi akwala no ya hwana che no ya penache no kwasem enti enne busumi we be kona wiye baby akwala no wo bia ya be hwe no enye sa papa anya hwea bone nya hwe mama course no yesu enim de be ye one other TV no so no wagere kiki enti medafo me pacha wo de ye to nkra wo so nim baby wo wa edan a wo benya no obefre wo ka kire ne say ye pe no cause we wi a Chelsea kwan of fast no nye de kwan no
na yenso yeso ntokwa ma yentwa so agire te ne kwasem omaro emra Ghana ha me pa cho me da ase me se champo brem so la we asem nyina na waka adai so nyina na waka no e kire se sebi abrantie ware no ekwan papa so ena esan ekobae omu nyina na omu di areho enti no maame no ne mfom so ya waye ne se aban court abu asem na wafa akire abuso na media nka ne maame ne mom dia bia no bia hu no mo fa kra ne to so bia no bia hu ma se wone maame ne nam baabi se me ne maame ne dia so maame kan ne maye ne se enka media brand be ye eba we say do tu an hojo na in fact ne won so fe waka me ba Andy na chese akola ni Chelsea ni wo sen popo bia mu ba hunu akola we baabi school na ne school na hye natade no bra wo hwehwe esa kra ina free ho bonya ba ntim sa no enu nti no maame no mi mom de eya ese ne ba no afri mu nanso kwa de abrantie ye eba ko benya ne nana no ene abrantie esi ne ba no kra anai na fefefe enu nti ne America ne se emponka ba ne sana ka abrantie ware kra mpo na akoda ni abrantie ne yire ete kra ka wo maame ka so ka ebusia no ti ne America ne se ne waye ne de enya fe de wa hwa de nso enya fe enu nti wo mra from na ne sofmami ka no wonni so na akoda no wonfa no emra anyasa ni foto no ye da TV ni so chese sompa kwa chichi ye be hu sense ya akoda no ye nim guase enu nti no omomoden se ode akoda no beba within 2-3 days in fact ne beto no emwa no enu nti no yeso ye betimi dafa emakwa so prince chinwa aniwu enu nti wonfiri ni pem no wonfa akoda no emra so fa me dance asema high court akwa ye buya yes ye nyana so we say contempt ese sa tche no a uku ti America toto aya mpia se oni loss ne ba be chairman so ha de loss no odi abusia na